Daniel Byakatonda w'imyaka 55 umuturage aha cyaro cya Rwamanyonyi mugombora ya Rwengo nuwe yabura banyuma yo kutebekanisa umukorogo kugeyitwa n'umukazi we Edith Katshabe ubujaki witu yashyira ha mukorogo yashanga abagenyi basitamira mu butebe konko mugora atari kurebekaho. Edith Katshabe umugore umukazi utwashanga polisi ya Cyawagonya yashobora nagira ngo we niba bamaze urubwire betebekanisiza izoberi. Nyewe no mushija wanje obari kwita Byakatonda Daniel tukatebekanisa embaga yitu emazire nyezena turi kutebekanisa embaga yitu tumazire nyezena turi kushoma cyazanga buri rwa kashatu twahendera faza yatujya ngo rwa kashatu tugende tuze kwate baruha tugenda nyo no mushija wanje turi Burungi nitwate baruha faza natubatiza natushomesa nathorunaku ubwo kutwambaze mpeta erizoba. Katshabe yayonzera yashobora ngo akomere kureba umusheija we izuba ryanyuma abazyo ariko zo mutawune yambirizi okutunga emyenda y'emikoro nyomwazo umushija wanje yagambira mutabani yamunyanye ndontware mbirizi na best man wanje jeneze kwende enyenda nze kupandise kanzu umwana yamujati niza kutwara umushija wanje umwana yakwata ekishumuruze ecyapiki yeye mutabana inde piki yakwaso ndijo umuvubuka yavuga piki. Katshabe yashobora ngo entekateka zona izo kwetebekanisiza umukoro zibiri zahwire zirimo kugura ibyo kurya hamwe n'ibindi byone biri kwetengeza ha mukoro unka cyamutangaza umusheija kuburaho ahashaha yo kujwara emyenda yonka kore ntakajigura tenti yazireta edyoma webiri emibumba bafundikire buri kimwe cyo n'abakazi byo nabatekire micero mushisha kajigura emotoka chifusane no yananda kututwara chifusandera yakao na wayizire yagamba na muzee yambuza muzee ntenda kugenda shazinga muzee yamujya chifusa kama wanje nyenda kusimbura shayishatu ezakasheshe kubanga faza nzirati misa netandika shahini ugu yashobora ngo cyamwiraritsiriza minunga umusheija we kuburaho ahashaha yamuheru ari kushobora ngo nicyo cyabagemeseza kuzaha polisi. Vincent Richamzi urisaba Kristu wa parish ya Cyazanga kandi ogunwe Byakatonda yahera umurimo gwo kubavuga ko batwara ha Kiliziya yayore ko kutangara ari kugira ngo ayine mikore ndijo eyatsigaho abo mukagugwe ine na Byakatonda obwahati utari kurebekaho. Nze kambagure kino osi bade nyine mbaga satu rwari niba namara kweteme kintu cyamuze nempura nkanswara banabiye kubonga bi nade nyagala kugamba vise muwe mukakora iki nawe muka yange inzo kufuna tifura amakubonga somashi kanebero mvuge muzeyi kanebye takola ki era nzo mpulire naku mutima nebuza muntu namalatu yamandi gundi ali na muzeyi tetujja kumuta oyo tumubonereza ugu yayihanangiza bibi bushoborozi ukorekera kubasika cyona guzoraho umusheija ogwari bana batakabona babano baba de kucyalo kuno bakora imbaga imikoro gina tusobane gwenisha no kutiyana ng'umukoro ngagwa amani abe cyalo kuno Rwamanyonyi ko nakagati muzeyi adari n'abantu baki bangi byana cye mutyamu kubanga nonya muzeyi nakyo byo bagenda kusamu katenga yavude ko ruke muzeyi okubula naye abamusibe omana mugwere mukomera kubanga twenza bo munde mere obo yagalafi Gwachibantu mana tu ogula chapati ogame wa chapati wabugati muzeyi yanywa nakola ki nawe kubagala be mulamu kulibona otijja butijja n'obukirabe kiri kityo habarkaho katembe tashashurirwe banyuma y'abatahi bo bugenyi kuremeraho bagumize ngunu benda kurya ibyo kurya nango teireho no kuzina ubo bari kugira ngo bakabahereza kadi nbabeta kushemerwa nguna habwe icyo tubari kubasa kurgaho batashemererwe nko kubaba batebekanise chere wegurikiro bamwe bafumbye bibiri ente namba enyumbo jemere ne disco tujja kwa pa kumacha ebyamuze tujja bira benja kale byo kutwaliza wamu ngo mugole abuze taliwo naye ebyamuze tutadeke mabbali zabiti ekiddako tugenda kukubendo ngo muze tunamunonye ncha njagala abana basulenga basimba obugere mu ttaka era ngenda kukuba akayimba bakayita weraba
kakayimba ka muzeeyi yakoleddwa asaze ente yabadde yange yagisaze negisala kumakya tukeera tubuuza omugole nti tannadda omukolo ogenda mu maaso omugole tannadda. Bakuragagasha kwa Bashir Karema, wa tayari Wisdom Rwengo.